Ketheka wirigiro bwako nithirite uri na weekend njega na rwere Jumamosi tariki 6 mweri jwa Disemba 12 na mwaka 2025 bita waka mutharimi ngushikire ngatosho mwanya ni bwega no ntoboita na mbere kurumirira a wogitwethi nyumba nteto era iri na gweta katetune kamero kumakire nikiriwe asante sana ukolilo gwita na mbere ko tutingatera kiri mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV ba kibanga kandishao shege siasa kama ke na kema na tongire ba kema ke ikikuitira ba kidilonga katetune kamero ningikuitenya county ya Tharaka-Nithi ogushwa akiama ba kugwata mbaru kema ke rinjira ya kuibangania nonto bongurumanio nene ya gisiasa bakiaria tongeria ba ne bogite kema ke no peode kema kia Amero kema ka gumbithia county ya Amero na Amero kuikuthira keki ya Kendegoro mondeki wetu wa Nteto Adams muturia wa Thirinja na ripotia Amero leo tuembele ili wale tuembele tule na jenero polo tuembele ili wale tuesawa aja maja tetapeo antugo yele muthiatano kya makano bono gitete na mbere no musafara ko inyiri antomba kitha ichande kitheri kya make account Emero tugero rei kya make ko mbakuthe kilunga ndene gishwombunge ke no thimenti akiaria kiama make batongoroetu ni secretary general kiama ke Karuti Franklin ibombete kwithira bakuria kariba no thimenti na Meru yonthe komba kwithira kyo yakura kenda otiere bakomba kwithira becha la tongore baraba kwenda kile kithrono twitite tutuyeta tobwera anto ibochiandre kethia kuoya kura yukia kure ku nio longo ya utara mutongeri yoro kwenda nankwera iboya nonto bakubure anto beshima motebara batoranyire ne kuringe tuma nonto inyoka ringe tuma no teringa kuro tara mtoro kwenda kana wengo kwenda kwenga imanto ya ugeri kwanto beto nikiran ko buromba ibuichi andrekethia bure aringi bakura nekenda 2027 wekira mtoro kuona akareta maendeleo ndena ya Imenti North akareta maendeleo ndena ya Meru County akareta maendeleo ndena ya Kenya yetu kiama kirugo mtu wanda itegoge twachemania ndene mtu agwete kire agwete pesa sawa oni betagwa mogoreto kuga kikyo kiama geto kya Meru uma antonyere mwanka dosi atoko wera ntobeto especially agency ore na kura tafadhali chumerio linge kura ya kabobo chani barombete Amero kumba kwitha kiika kya makike no peo ba kwikionga kya makira kina Meru na kira kibateri kwitha kwa tombaruni Amero na Kenya yonthe inkoboroba nete yo kenene kama katibu wa chama keno peo nkoboromba wara bwe byamene birabye na Kenya angayundrie mwanga ondriem nete yo kenene inkobodhaida gukume kya mene kieto kya Meru keno peo kya makira kya ngiritie ndene kathetu Kameru na kurengesta nesta 549 ash warengesta wagunau otweka mumemba okiama keno peo makano peo kimaanisha National Ordinary People Empowerment Union na Kemeru ikuga tere ikiama kyapo gwatanira gokeria mtonde goro na ikiara mekiama gekene ngazi tuinde tuge tupande ngazi pamoja no peo dauga no peo ambera tupande ngazi pamoja no peo nonginya tutigere tuinde tugwetania safari tuliamone na ikyo tuona twamberie mapema ndio mbesti vijana tuga mapema ndio
Asanteni sana, Mungu. Uthia buruba wite kiama kikethira kiriko kunibone ne kirakariba kaunti ya Meru bomba kwitha baikika otira tongora bakomba kwitha kithura kiri mwaka 2027 ethira bakithura na tikiti ya kiama kano peu rera antu baba ingi bakathurwo na kiama kano peu rena ya Meru County totera muluya totera mweko totera mwekamba anominatwa rena ya County Assembly ya Meru tokanominatiana beto ba Meru ye gombunge bionde bya kaunti ya Meru weta na mbere monka kiumia twitite ngiripotera Meru TV kuma tiene Bechanda Msimuturia wathirinja nyuma ya metha ya nteto Meru TV kumurika rugono rwa kinyamara kya mwekoro ntere shikirwa ura washamanirie na mutino mwangi jugitema ntame kumwithiria nyomba na intobia we bionde na ntuba ndi bubwega koru abaithire bagikinya ningi gukunjura guoko na gumutetheria kenda kumwijika ko mugwata mbaru kiri mutaratara na rugendo rwawe rwa gwicokaniria na gucokeria kuma na racoketu nyuma ni mutino jo na ndi Faris Kinyore muciaca kuma ntere isha bore tereshekirwa na ashumeretie ninge koruta utedio kiri mwekoro o nyuma ya kwamukira riboti kuma kiri metha ya nteto riboti ya mwende Olaiboni negotariria mutaratara jo orugori hinya bwa nyumba enjero nyuma ya ntu bandi bobwega kuthurana ninge gochanga kirao mtu ari nakyo na kumutetheria kwambiriria bojaro nyuma ya mwekoro makuma maigene mitone wandini akirwa na rina rieto muireki kwirwa ni nyumba kenoti wate na kinya anto akuria ara Meru TV ya murekererwo no rono kinyila anto bakeo ara kiaria Faris Kinyua Seminora ni mukariri gite wa murandi yo akiaria rwa manto ne yarari kathombe ndo kulukira ngwataniro ne yaraumbikire na mwekoro yo ari na akuria mwankathai turiaja no tubo gucokeria mwathani katho na kumwira ibwega no tumwathani na thithitie manto jamega kiri bautwi meri ere thiri nyomba mamu ujo ni aire utikumenya ubwithe na nyomba ya aire ya thira neko ya thira tuona nteto cieke mitandao ciekirwo ke mitandao ciekirwo ke news twaciona na ntu baba inge bandingira thimu bange bamburia samina tukathithia no tumwekuru nyomba we kuya na uni ndejira ndariunga ntura ezi bukumenya ndeja ndethira ngwatanirwe nene muno na kambwire ketha kuri antu pendete imwiri gazu ndo bucokeria nkatho babu bara baitire into biao utaitira miti yenu miundene yenu na atutoto twamekishwa nyomba yako gitatia egwakwa na yojura agita na mbere Samina tharikirite atongeria baraba thuri na tayari bari mobisine mtu akuote mutongeria kinyomo akinya muciyo kinya nyuma ya kiriro kya mwekuru uyu akibauria kureka kuringaringa irakariteri nyuma yo banenkera kura cio na ndenda kuga ujo kiri atongeria bara tuthuraga ugo wathurwa we mutongeria ubatere kwithirwa we mutongeria ukomba utethia antu bara bakuthurire Bwana Yesu asifiwe sana. Kila gitumi nkuga ujo ankuga nonto antu baba inge muno nkuona bakirira nonto bakwithirwa atongeria bara twathurire 2022 tukurekia tu banenkera ite so abathura beta urathura thurire ore MCA urathura thurire ore mujumbe urathura ore senator urathura ore women rep urathura ore president bara bonde twathurire ite bila byo twathurire mwananchi akuthurire kenda ambenefit kire ogwe Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akuthurire kenda ti wita urirwe na rogitire atia waumire turia mwanto beto utiomba kuthurwa waregio kujukia kura choko matuka antu bara bakwere giti mberaga antu utimwanya jo muntu rothuri na mwarimu ura we kirasine utimwanya jo kuthurwa muntu rothuri na daktari ura gwita cibitari no ndo ntariki thata na kurwa muchara na abwe viongozi bara bathurwa 2022 ibo kurwa muchara ubatere kuthurwa gikinya ke mwananchi na chionda no ntungo geni akwere turia mwanto beto mwere kinarere ya muno nyomba wako yara kimi utimuntu omba kuomba kuja kumutethia Bwana Yesu asifiwe. Kulukina gucokia nkatho cia mwanya kiri atorio amwe na antu bawendio ya bara bachumirie na kurita intobio kiri utethia mwekuru uyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marietho kimugani urote umenya mbeto mire mwire kimbono kimpendete mwathani. Unia nkugwende na nkatho nyingi muno naruga mbejeta kurugurirwo nyomba ngabucokeria nkatho kanisa atori na inyacho ore na mwire gabwinde. Na inyanto bamiria kuga ibwaga sana nti bakwaria nkorokia ikugwirwa na ngiuga kaba kenywa no ntomanto nyanto ara mwire gacware meri nejire arantururira na reja no ngungi aratugwati turaturura
Montera tulika kaba kenywa. Batwe muntu uri atwitikira ari ombere. Atuge iyi mwana uzu wetu. Nekyo tukuwa kaba 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 kenywa tukuona. Inde ejaniria na muchoreo kwaja wetagwa Mugambi Manyara. Aratuma na ntora hizi tena sawa. Ila tware to kwinye rwi mabati jara kungana itwejaniria na Mugambi Manyara ajara atumene atuma PE office yewe twejania no aja na eja tuongera mabati toma kuinja nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mugambi Manyara nyawe Murungu agete atia. Bo nyawe ko muchokira nkatho no tunantetheria tesa sawa. Na babu bwire ko muchokiria nkatho. Na ndauga mwathani Murungu ro tharimanaga arogeta ko butharima. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Riri erekeria ria thirikari Rais William Ruto gukiria oremi esiesu wa oremi Mutahi Kagwe agikinyithia katetune ka Meru Nteresha Igoji gutegera mwerekera jwa oremi bwa area naria kiri urugoria bomantegie kulas cia gutetheria aremi ningi kuongela bata kiri area kana urimi bubu area niona kimoni value addition ende kiri keni ke akwarirwa kwa aremi kigitwika keni kya matemo ya gisiasa kilingo gya kwariria yeigie witina mbere gokeria murimi wa area katetune ka Meru kigitwika keni kya siasa cia tutam kuringira debe thirikari Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Ripoti ya mwandishi wetu wa Nteto Jeff Wagituma ura umurikite makarika Nteresha Igoji. Nawe Minister wa Urimi Ajan Thiguru ne Mutahi Kagwe na mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti Gideon Kimathi ulitaga ngugi obisine ya Profesa Kithure Kindiki MCA bagicigo mbunge giki na tongeria bangi Kathumba ni bakinyite Nteresha Igoji ria baruguru nikenda bakaguna arimi beria na kura chegwikireria Ntereji kiatho nakyo kigarukite na kwaga siasa na mbere ambuge antu betu twiteni ngugi batu twekire siasa gukuraja kura ikuthira twaugire uti mantu jakura amini jako mantu akwari mantu akura kuromba kura na uni nti kuromba kura itwaringire kura na kurire tukurira na richa 2022 itukwara na antu betu wotu bugete kira tukale thirikari no ntwino intobiri siasa bandu na we are not as foolish as we look. Sisi tukae kwa serikali na mtukubali tukae kwa serikali tukamue siasa ikifika tutaongea ile siasa ya mambo ile inasemwa kule. Mimi sitaji hapa kwa hii uwanja, ndio nasema sababu kuna kura pale, tunakuja kujengewa daraja ya Nithi ile imeua watu wetu sana. Na mheshimiwa rais akiendelea hivyo tutamsahau kweli? Sisi tutakaa kwa hii serikali. Wewe ukitaka kwenda kukaa mahali utakaa, enda ukae huko. Lakini sisi tutakaa kwa hii serikali na kwa sababu ndio iko na matunda. Batu itware opposition igitara kiraitu Murungi igitara Moi. Na itu ijote ntu tuona aku. Igitara thirikari ya Mwai Kibaki kiraitu Murungi na nde thirikari ne kabisa ilo tuonere maendeleo jatu inayo South Imenti. Ni makana tema. Kwa hivyo South Imenti tumekataa, sisi hatuendi kwa upinzani. Kurukia tongeria baba ni bakuga kithurano kinini kirakarikire Nteresha Mbere North nikionaniria gikinene ate akariba Mount Kenya bagakara thirikari-ine. Sisi unajua kulikuwa na mtihani hapa Mbere North. Mtu mmoja akarandaranda hapo akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti former. Profesa Kindiki naye akakuja akasema atakaa hapo mpaka achukue kiti. Nani alichukua kiti? Kindiki urajukiria kiti? Na ndio tunauliza tu Senator Mutahi Kagwe ya waziri wetu. Vile tumeonyesha example, Mount Kenya tutakaa ndani ya serikali. Kwa hivyo sasa Mount Kenya yote, hata wa mjirani wetu wa pande ile, adhoni betu tukareni ndene serikali. Hii mambo ya kurukaruka na emotions. Mambo ya kurukaruka, kutengera na emotion. Hiyo sio sisi. Hiyo sio sisi jameni. Hiyo tigema kurugaruga tandu matu mataramenya uria maraugari. Hiyo sio desturi yetu. Desturi yetu kama watu wa area hii ya Mount Kenya ni kuketi chini
na kuzungumza na kufikiria na kuona mbele na kuona nyuma pale tumetoka na tunaenda wapi. Tunafikiria, sio kurukaruka. Ukiona mtu anarukaruka, huyo mwambie wewe kinyete. Na ndio kuona ukage na by elections. Before by elections watu wanasema we atashindwa huyu, atashindwa. Jamani, results zinatoka. Unaangalia, unajiuliza, kwani ni mambo gani inaendelea? Vile mimi nilikuwa nafikiria, hiyo ndio ilivyo. Nĩ arakĩrĩkĩria waziri wa ũrĩmi akuga kĩrĩ kĩthurano kĩnene kĩnjĩte akariba kĩrĩmara nĩ bethere bagĩkara nthĩ kwaranĩria bakamenya nĩ mũtongoria ũrĩkũ bakanenkera kura ciao. Kutoka MCA mpaka president, uongozi ambao utafaa watu wetu, ni lazima kila kiti kwanza tunazungumza na tunafikiria. Ndio hiyo kitu tunapatia mtu fulani ambaye atasaidia wananchi. Hivyo tu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ntuko hii ni ntuko Shaki Nande Helen Kamencho gitariria kirakuga ni wagagu mwirione jwa mumero nande iri mutaratara jwa gushokeria ruwe kiri mukondo jwa ru njira ya kurutana mdoni injega na ugite ni kabakwaria ninge ni kabako omushari kwedera kirumerera kurutana mdoni injega ana rida bari mushigi tenere ya ruda ruadhigonko. Ripoti ya MC Mwitonga. Riri igita riri kuri na maramari mantu ja wagandoni mantu ja ndoa cia kinja muciari umwe nombite kwithirwa akiariria na gutara mugongo kubatha na kubera rui mugongo kajukomba kuthira tutegete nontu bwa gitumi kiu tukaranie ni boya nontu bwa kumpakanya kaka kwaria kiri Meru TV yitore akwa ni Elenio Kamencho na mbithaira ndi mukristo nkethira ndiri muntu wa kuwatanithia antu ireta wa mediation nkethira ndi muntu wa kuruira kichianto na ndi director wa cukuru wa Kauma Training and Empowerment Center ko wetu tigania West sub county. Ingweretwe muno no ntubwa kuona kanya kambo mbakwaraniria na ntubeto ba Meru ko tukigwata rutheto rwaro gwita na mbere nara twagikanya kakwaria mantu ya kuthukia anabeto bari ira muchungu agwita ribu twagi ntuko 16 nikenda tomba kuishokera na tuichiuria bibingi nete onto twina thina nyingi mwanka Kenya ikethira nio number 1 na mantu ya mathuku ya gwitwa sexual and gender based violence. Riu oni ndire ao nonto bwa mbere kuri clip kana ko mbicha ya yere Jumatatu kiri na mitandao ne ndamiona mwekuru awati anto baba inge bedra bare ubakiri tango inzo ku mwekuru na kurira lakini ote wakwenda kuthikira ndaikwa mwiri yokwa yokuinaina na iro ndaugire nini kamchoe mbere anto ba Meru ntheto uno mwanka to miaile na metho kuno na tone boto amidiria mama atwira thina nethira bonka mwene amethambira othio thai kan kwenda antu ba Meru tuithwaniria kabisa no tutena kichunje kimwe kiwitwa mwekuru muchie utemuchie yuri au kenda tuiciomia tona no katuga karandi antu bambirie gukara kwao na bangi kwao nikenda mikarire ikomba kubua ito ndibura mbatire mila yetu ni auga na kwithira kwena ngaps kwena boundaries kana mwanya na nonto mukoro nare na aro yekie mukoro nari arone mwekoro nare na ekombi mwekoro nari ekombe ne gya na Kenya cia nare bakie kware na aro ya mvaka nirie arone kukarire au mwanya yoyoreo tutumba kwethira mandu aweto incest kukario nonto baikando
kambuge atiri mantu ya kuwetwa muno na ulare ntena uma woni kaya ingiete gitare twethira twina kanya kakwaria mantu ya uyario ya gender based violence ni kamwathani aruo ya gitare awe kuona ni angwira etura kuritwa kwikira antu inya kenda baumerio tura baetekeria mantu ya ukarika ya tura ya ivi ya tura ya ingeli na muntu akeyo ya weta aithaira no akwa nturene yonthe nende ibu bwega nkwenda kwira aritiba ngwe bathirikari babethaira bakingana na mantu ya ukutethia bara baumbite kukuma thinene na civil society bara nabo batethakia survivors na yangi hamkwenda obwa pongezi sana nonto nende mantu ya turi ya yekuru na ndene anto bakuwata inya ya komerio ya weta now tukiaelie twina ntere inge kinyalo ile wao kuwe luire ni mweri muthiru kwikalika watiro karitirwa ngwenthoku na barauba kuritacio na bachoka bekira kinya muchuba mwiri yawe kwena kange oloire ru na ruo karitirwa ngwenthoku mwanka kana karakua now ende totomba kuwa ni nae gembe kalare yonka thina ile kuonthe antu beto katoka iciomia tone ne ate tukawatanira kenda tomba kuthiria thina ira ikuriana beto nondo uti wise thirikari inauri woni ndathoma achongo bora bauga an mind is a devil's paradise thirikari bweko ya onto ana beto boyo barabarene batena ngwe ana beto beta kunywa bangi beta kunywa changa beta kubwire manto yangira mathuku mwanka bakaeta iraba inanjirene kana ari bangi babaritira ngwe inzoku thirikari uriko leo ya wana wake mweko maendeleo ya wana wake ni kario kwera dunia ria kaba kara kwa chio na inyo ure otugwanie tena kama maendeleo re uriugata urikwata ndakwelenga mwekoro wa maendeleo ya wanawake botanjira ekoro nakoro itoloi tokaelie mwongo yothire buru twana tweye totena tuinge itwathirire turato tine tutokoritango imboru na roto urakinya twatukenye tureta ati anto beto mwekoro mukoro ito andankankanthi muchongwa wa familiarity brings content ana mwana kare akomenyo imuro ina kawo imuka mukoro kare akomenyo imwana okia kawo ne muka na tena jangi ni jaunderekia kwithirwa nkiona na nkigwa mbeta MC Mutonga reportera Tigania West Meru TV. Riboti ikaithira ito milekilia ya rato kubanganitia kirimeta ya nteto ni bwega muno nonto bwa gotuthura we ugatuthia nyumba nteto number 1 akatetuneka Meru nbeta wa kabwe mutharimi nkwendere weekend njega narua iri Jumamosi ita nambere gukenera we na indo bako